вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Гости на вечерта е адмирал Давор Домазет Лошо. Во врвот на својата кариера е началник на генералштабот на Хрватската армија. Подоцна е голем шеф на Хрватското воено разузнавање и има испланирана операцијата Олуја, со која Хрватска има ослободена целата своја територија, и како голем шеф на Хрватското воено разузнавање ја спроведува операцијата на прислушкување на Слободан Милошевиќ. Денес важи како голем експерт за шарени револуции. Значи, гости на вечерта адмирал Давор Домазет Лошо. За почеток да видиме дали Македонија ќе мора да го смени своето име. Дали Македонија ќе мора да го смени своето име? Вие сте човек кој прати таа геополитика, кој ги разбира сите тие работи. Дали во овој момент на маса се ставени сите елементи Македонија да мора да го смени своето име? Nažalost, koliko se može iščitati, doći će do promjene imena države Makedonije. Iz jednoga jednostavnog razloga, jer su u igri veliki geopolitički igrači ušli. Odavno je znano da su to Sjedinjene Američke Države. Grčka ne priznaje to ime makedonsko, je znano. Naravno, tu je Albanci, zapadni dio Makedonije, koji ništa nije nepoznato, da se zna da oni imaju autonomaške predispozicije da se stvori nekakva dvojna Makedonija i poznato to je da se oni imaju tu kao autonomnu pokrajinu Ilirijadu. Drugim riječima znači podjela, federalizacija Makedonije. I nažalost pritisak je takav velik da sadašnja vlada koja je u Makedoniji sastavljena po nalogu i promjenama izvani je sklona tom takvome političkom rješenju da se promijeni ime Makedonije ili se dao drugo značenje. Po mome, bez obzira kako se ona zvala, Gornja, Donja, Vardarska Makedonija ili neko treće bitno ime, to je u geopolitičkom smislu, čim se nešto pristajete pod pritiskom, to znači da vi polako gubite svoj identitet. Што и да се случи во Република Македонија, почитувани гледачи, ние ќе имаме драматично кршење на јавното мислење. Иако се прифати промена на името, иако не се оди на промена на името, ние ќе имаме драматично кршење на некој начин на јавното мислење во Република Македонија. Све ќе биде ставено на маса. Грци, бугари, албанци, срби, внатрешен конфликт. Ако не влеземе во НАТО, дека може да се дестабилизира Република Македонија, дека може да се подели на два дела Република Македонија. Значи ние во наредните 12 или 24 месеци ќе бидеме соочени со драматично кршење на јавното мислење во Република Македонија, со дози на страв, со дози на фрустрација и со можност за нов внатрешно македонски конфликт, бидејќи на крајот на денот потребен е внатрешно македонски конфликт од типа на 27 април мината година, за да може да дојде до промена на името на Република Македонија. Дали тоа ќе се случува спонтано? Апсолутно не. Ако влеземе во една таква разврска, сите сили околу Република Македонија, големите сили кои гравитират околу Република Македонија, ќе предизвикат нов конфликт, внатрешен конфликт. Тоа не мора да биде војна, тоа не мора да биде големи улични немири, туку конфликт на кршење на македонското јавно мислење. На крајот на денот, тоа што се случи во Црна Гора ќе треба да биде на некој начин урнек што би можело да се случи во Република Македонија. Ние анализираме едната можност да се смени името и втората можност е да не се смени името. Веројатно било која од тие варијанти да биде реализирана ќе мора да се крши македонското јавно мислење. Ќе се оди на одреден страв, дозиран страв или голем страв, со кој ќе треба да биде торпедирано македонското јавно мислење. Како ќе биде кршено македонското јавно мислење? Значи, вие сте експерт за таа работа. Како во наредните недели, месеци или наредните години
ќе биде кршено македонското јавно мислење да прифати, да биде променето името, или што ќе се случи ако не биде променето името, како ќе биде плашен или ќе бидат плашени македонските граѓани дека ние еве ќе пропаднеме или само што не сме пропаднале бидејќи не е сменето нашето име. Како ќе оди целата таа операција? Ќе можете ли во некои детали да ни кажете бидејќи реално вие ја познавате таа проблематика? Ви на неки проблематика? начин govorite o kontrolu misli jednoga naroda makedonskoga. Ima jedno promjena imena i drugo da se ne mijenja ime. A Da. to uvijek dolazi do podjele unutar misli, mentalnog sklopa jednog naroda. Poznato je iz tih operacija psihološkog ratovanja da svaki narod, da bi ga mogli razvojiti, što više kontrolirati, nadzirati, morate ga podijeliti mišljenju. Ovdje u imenu. A kako se dira nešto što je identitet naroda, a ime je identitet, jedan bitnih temelja svakoga naroda, u ovome slučaju uvijek će biti jednih za i jednih protiv. Во кој процент е идеално Više, биде? ono koliko ja mogu Не, што би iščitavati. било идеално да речеме, кога се дели јавното мислење? Овде станува збор за македонците. Biće, ono po meni, teško je to reći koliki je postotak, procent ili kako vi kažete, ali u svakom slučaju ja sam siguran da više u Makedonaca, oni koji imaju, ne govorimo o Albancima, ja govorim o Makedoncima, iako su svi Makedonci, samo različite nacionalnosti, svi su oni Makedonci, državljani državne Makedonije. To je nacija koja pripada makedonskoj naciji, a druga je stvar narodnost. Znači, koja je sada podjela od prilike kako sada je u Makedoniji? Jedna je trećina, oni će naravno zagovarati i pristati ono sve što se albansko biti, pristaće na to. Možda jedan vrlo mali dio postotaka unutar samog makedonskog naroda. Dakle, dogodit će se neki, ako se promijeni ime, jedno nasilje nad narodom, jer će se nametnuti ime koje taj većina većinskog naroda ne želi ili je protiv njega. Значи, ако поголем дел од народот не сака, Така а е. поголем дел од народот македонски не сака да се смени името, Da, значи тие треба да бидат на некој начин силовани во наредниот upravo период. tako. On će Znači, biti na neki ќе način, бидат biti пресирани. silovan ono što ja uvijek naglašavam, njegov identitet. Bitno svega, mi danas imamo, uopće u svijetu je sve tako, sve govori krize, ne znam, gospodarska, ekonomska kriza, ali ova i ona, ali dvije su temeljne krize za svake narode Europa, poglavito ovako koji su manji narodi. Dakle, su danas glavne dvije krize, kriza identiteta i kriza autoriteta. Danas su s ovim medijima srušili svi autoriteti, više ništa nije autoriteta. Sve je dozvoljeno, sve je moguće, onaj ko što manje zna što je bolje. Čak se ostvaruje jedna Orwellova misao iz njegovog romana 1984. godina, gdje kaže između ostaloga ropstvo je sloboda, neznanje je moć, mir je rat. I mi uistinu živimo, tobože neki mir, a u biti je rat i to asimetrični rat. Ropstvo, ako ništa drugo, robovi smo potrošnje i danas što manje znate, to je bolje. Prije toga postajete, lakše ste postati ili ministar ili predsjednik vlade neke države, pa onda kad dođete na mjesto predsjednika vlade te države, onda ćete raditi protiv tog naroda i protiv tog države, ispunjavajući neke druge uvjete, jer vi ste u biti poslušnici, pa to svejedno bilo da li je to riječ o Makedoniji trenutno i da li je to riječ u Hrvatskoj ili nekom drugom državu u okružju našem. Кога сега со ладни глави се анализираат сите процеси, тогаш е јасно дека минатата година на 27 април мораше да дојде до македонско-македонски конфликт, не македонско-албански конфликт. Ние македонско-албански конфликт сме имале 2001 година. Сега беше потребно шарената револуција да заврши со македонско-македонски конфликт. Зошто? Од интервјуто со адмиралот Давор Домазет Лошо. До пред 3 или 4 години, ако сакаше да има конфликт во Македонија, се правеа тензии помеѓу македонци и албанци. Da. И тоа е карта на кој игра сите, кои не да. сака да имат безбедност и мир во Република Македонија. Последните 3 години се оди на внатрешен конфликт во рамки на македонското јадро. Имавме шарена револуција, кој финалето на таа шарена револуција беа настаните на 27 април минатата година, кај што всушност требаше да има внатрешен македонски конфликт. Режим кој треба да биде соборен и луѓе кои се борат против режимот. Може ли за почеток да дефинираме како се прави една добра шарена револуција, како што беше во Република Македонија? Dobro, ovo je lijep naziv, makedonski šarena revolucija, ovako simpatično je. Obojena revolucija, to se dobro... Obojena revolucija, kako se... Upravo ste vi već na neki način u vašem pitanju i sadrži se i odgovor. Podijeli.
Divide et impera, od staroga Rima znano, a ja danas su mediji toliko da su postali glavna ili meka sila, to je glavno oružje u asimetričnom ratu. Mediji, svi, oni su ti koji oblikuju... Tije se fantomi, tije se migovi, tije se tenkovi. Sve ništa oružje. Leopardi, nego mediji su ti glavno oružje i oni se u stručnoj literaturi, službeno se zove u ovome meka sila. A vojna sila je tvrda sila. Dakle, danas se rat ovakav oblika vodi mekom silom i podijeli ga. Asimetrični rat, dakle asimetrija. Asimetrija je rat za gledatelje, je rat koji nema ni početka, nema ni kraja, nema ni bojišnice. Znači, kako, nema ni vojnika. Znači kako bolero. Tako je. Počnuva i cijelo vreme... Nema ničega. Ništo. Od toga, a ima, ali je rat zato jer se osvaja neki prostor, vi obojanom revolucijom ili šarenom revolucijom, kako vi kažete, se mijenja jedna cjelokupna politička struktura koja se dovodi i ne zastupa više nacionalne interese te države u kojoj se ona dogodi, bilo da je to riječ o Ukrajini, bilo da je riječ o Gruziji, bilo riječ evo sada u Moldaviji ili kod vas u Makedoniji se izvede. Dakle, dovedena je politička vlast koja zastupa nečije tuđe interese, ne interese svih država, neću reći Makedonaca, nego svih državljana države Makedonije, pa čak i samih Albanaca Makedonaca. Dakle, to su te obojene revolucije koje u biti iza njih ostaje totalna ili veliki, ispravnije rečeno, pustoš. Pustoš u svakom biznu, ostaje podijeljeni narod. U ovome slučaju, kada je obojena revolucija u Makedoniji, s jedne strane znamo stav Albanaca, što oni žele nekakvu svoju autonomiju, ravno dvojezični jezik, dakle Makedonija bi postala država dva naroda potpuno odvojena, a ovdje je sa ovom obojenom revolucijom u političkom smislu, koja se dogodila, u biti to je prevrat, se dogodilo da je nastala podjela unutar, ali preko političke opcije unutar samog makedonskog naroda. I to je danas posljedica koja se, vi je sigurno bolje i normalno znate doli, ali to će dugoročno imati vrlo loše za opće makedonsku državu. Obojene revolucije nikome nikada nisu donijele dobrog. Kada je centar, od kada se realizirat, osmisluvat i pravat sito obojeni ili šareni revolucije u svetot. Dobro, od kada se planirati obojeni revolucije? Vidiki, ako velite ima Ukrajine, ima Gruzije, ima Moldova, ima Makedonija i tako natamo. Znači ne je na jedno mesto, to znači da ne je incidentno, tuku da je sistemski. Ako je nešto sistemski i vire i se slučuje na poveke mjesta u svetot, to znači da treba da bude kontrolirano od 1, 2 ili nekoliko centri. Točno. Ovdje vidiki stano zbor z isti simboli, ista simbolika, isti nastani, isti čekori. To znači da je od jedan centar kontrolirano. Koji je centar od koji se kontrolirat, da rečeme se osmisluvat i se realizirat te šareni revolucije? Pa nije ništa nepoznato. Mislim, ne bi trebalo biti nepoznato. Da li je jedan centar jedan i jest. Centar je jedan. Odakle se kontroliraju obojene revolucije. Međutim, izvedba ili operacionalizacija te obojene revolucije stvara se neki podstožer, tako da nam nazove, jer je svaka obojena revolucija sama po sebi posebnost. Nije ista obojena revolucija u Ukrajini, nije ista u Gruziji, Armeniji sada, ili u Makedoniji. Dakle, u ovome slučaju čija je geopolitika stoji? Nije ništa nepoznato da je to američka geopolitika. Ništa nije to nepoznato da je ona instalira tamo gdje hoće svoje poslušnike, svoje vazale. Poznato iz geopolitike da su imperiji, a Amerika, Sjedinjene Američke Države su imperiji, instaliraju svoje vazalske države, odnosno vazalske vlade u tim državama i kad imate vazalske odnose, onda vi možete kontrolirati taj centar. Vi ste čitav veliko vaše analize, vi spomnuvate centar v London. I vidite da preko centara v London se realizira del na šarene revolucije, posebno delot na pirenje mozog, sozdavanje odreden ambijent, kao što vi se nametnut odredeni rešenja. Vi ne ste ni svesni da te rešenja vi se nametnut, biviki, to je toliko dobro sprovedeno. Idemo sada na područje, nešto što se zove Institut za psihološke operacije, to je Tavistock pored Londona, gdje se to... Tavistock.
Tavistock. Da, to je institut. Da, institut za psihološke operacije. Dakle, gdje se testira, tamo su u tom Tavistocku stvoreni i Beatlesi, nije to danas od početka onih prošloga stoljeća, tamo Znači, 60 godina gdje je ta istrenirani. mladost preko Beatlesa ubačena droga koju imamo sve danas, dakle to je jedan dugoročan proces. Tamo se to operacionalizira kako to treba raditi i lomiti narode. Recimo neke eksperimente koje su oni radili, inače ta se stručno zove dalekosežno prožimanje ili promjenjiva slika čovjeka, ta metoda o kojoj sada mi govorimo. Dakle, dalekosežno prožimanje, dakle promijenimo vaš vaše ponašanje, kontrolira ga, usmjerava, odnosno promijeniti sliku, tvoj odnos, sve što ima, pa do jučer ako ste vi voljeli, imali doma, a najveći osjećaj čovjeka su ljubav prema domovini, ljubav prema obitelji, to su najveće kategorije ljudske vrednota, onda oni na takav način dovode da vama i te najveće ljubavi počnete ih odbacivati. Dakle, centar gdje se to operacionalizira, to su metode koje govori, a onda geopolitike koriste te metode gdje i tamo ima. Dakle, moramo ovdje razlikovati dvije stvari. Gdje nastaje i mjesto kako se to nešto treba raditi, ili rečeno kako preparirati neki narod obojenom revolucijom, a drugo je koja je to centar moći koja koriste tu metodu, one su znanstvene metode, koristi za političke ciljeve. Dakle, nedvojbeno je da ta manipulacija su velike, nastaje u ovom institutu, nije samo u njemu, ima ga u Ameriki, Stanford i tako dalje, ali u ovome slučaju nedvojbeno da su protagonisti, oni koji provode obojene revolucije, geopolitika Sjedinjenih Američkih Država, ili bolje jer ispravnije rečeno da je to geopolitika deep state, dakle duboke države, ona koja vlada, koja koristi državu koja se zove Sjedinjene Američke Države kao svoju batinu da tamo tuče diljem svijeta gdje su njihovi interesi. Elementi koji se realiziraju u Makedoniji, nije prethodno ime gledano Hong Kong. Ko se tija protesti u Hong Kong, operacija koja je sprovedena u Makedoniji ima kodno ime Volšebnikot od Os. Da. Centar od koji se pravi je Vijena. Da. Ima operacija na prisluškuvanje, pa operacija na šarana revolucija. Da. Znači to se povrzeni odredili. To je slijed revolucije, jedno za drugi ide, da. I na kraju imate makedonsko-makedonski konflikt, da. kao što se izbira predsjedatelj na sobranje. Znači, nije cijelo vrijeme čekakme konflikt i točno se znaje da ova operacija mora su makedonsko-makedonski konflikt da završi. Ona je morala završiti na makedonskom. Jer završiti ne možeš ono nedorečena je. A da bi se ona završila makedonsko-albanski konflikt, onda je on vrlo jasan. Ali obojena revolucija tek onda je završila svoj konflikt, kada jedan taj isti narod ustane jedan protiv drugih. I zašto tada onda se oni javljaju da se to mora se riješiti da se ne bi prolila makedonska krv, onda se stavlja politička opcija koja je njihova poslušnička i oni su riješili za sebe, imaju potpunu kontrolu toga naroda. Na samitu na NATO u Bukurešt 2008 godina 3 države не стана членки на НАТО. To je Makedonija, to je Gruzija, to je Ukrajina. Po izminatите 3 или 4 години во трите држави се случија шарени или обоени револуции. Сега некоја мека варијанта на шарена револуција се случува во Ерменија. Ерменија е клучната држава на тој Кавказски регион. Во моментот во Ерменија има стационирано огромно количество на руска армија. Всушност таа ерменско-турска граница е чувана од припадници на руската армија. Ерменија е многу битна, бидејќи тој конфликт на Ерменија со Турција и со Азербејџан сака НАТО да го има под своја контрола. И следната држава кај што може да се случат одредени форми на обоена или шарена револуција е Полска. Нерале, вие пред 5 минути спомнавте неколку држави, спомнавте Украина, спомнавте Грузија, Ерменија кај што сега се случат одредени работи, има Македонија. Например, Македонија е малата врата на Балканот. Ако Истанбул... Не мала, one su mala, ali velika vrata. Велика. Значи, ако Истанбул За нас геостратегија, one su велика врата. Нели така велат, Истанбул е големата врата за влез на Балканот, Македонија е малата врата за влез на Балканот. Ерменија е малата врата за влез на Кавказскиот регион. Кавказско, тако е, точно. Значи, Грузија е место кај што роден Сталин, Украина е место кај што се родени Хрушчов и Брежнев. Значи, ако ги ставиме во еден исти контекст, сите овие работи, има логика. Значи се гледа след на работи кај што се сака контрола на теренот. Ние, веројатно вие во вашите војни академии, ние во школата сме велеле дека таа Вардарско-Моравска долина го дели Балканот на два дела и дека кој има контрола на таа Вардарско-Моравска долина има контрола на Балканскиот полуостров.
Тамо треба да помина пругата, кинеска пруга, треба да помина рускиот гасовод и како Македонија прифаќа тоа да се случи, веднаш почнуваат немири. Бојко Борисов во настап пред својата партија ГЕРБ пред 2 години велеше: гледате што се случува во Македонија, јас не го сакам Груевски, но гледате што се случува. Во моментот кога прифатија тамо да помина пруга и гасовод, почнуваат немири во Македонија. Ovako, sad idemo na područje geostrategije. Sad ste dali vi u malo širom pitanju i odgovor zašto se dogodila ta šarena revolucija u Makedoniji, je glavni bilo sukob između Makedonaca i Makedonaca. Upravo se zaradi te geostrategije. Dakle, malo sam na neki način rekao, ona jesu mala, ali su ogromna vrata u geostrategiji. U geostrategiji se inače to zovu gravitacijske stožerne točke. Што тоа значи? Dakle, to znači gravitacija, stožerna središnja točka. Dakle, ima točke u tim prostorima i na moru, a poglavito u kontaktu mora i kopna. Jer je 70% planeta Zemlje more, a 30% je kopno. Da bi neko bio gospodar svijeta, on mora kontrolirati more. To se još zove valokracija ili talosokracija, da svoju moć projecira s mora na kopno. I to su bila Engleska imperija, nju je danas naslijedila druga imperija, to su Sjedinjene Američke Države, odnosno šire rečeno anglosaksonski svijet predvođeni sa Sjedinjenim Američkim Državama. S druge strane imate pak te gravitacijske stožerne točke na kopnu. Jedna od tih gravitacijskih stožernih točka kopnu, recimo Hrvatska ima more, a to je Jadran, jer je Jadran i Otrant, recimo mi Hrvati imamo na moru tu jednu točku, što vi Makedonci ili Makedonija samo po sebi kao država je to gravitacijska točka. Dakle, cijela Makedonija je gravitacijska točka ili vrata, kako ste se vi još ovako slikovitije izrazili. Cijela Europa središnja uvijek je to znala. Njemačka je htjela ići na taj istok. Odakle njemačka geopolitika kontinentalizma ići na istok nego preko Vardarske doline? Ona je još u vrijeme, vratimo se još u vrijeme Makedonije i Filipa Makedonskoga, Aleksandra poslije ostaloga, on je krenuo od tih vrata držeći, pa onda pokorio Atenu, pa krenuo na Malu Aziju. U ovome trenutku ste rekli dva glavna razloga zašto je se dogodila ili događa Makedonija, obojena revolucija u Makedoniji ili šarena revolucija je zbog toga što treba proći ruski gasovod, kako ste rekli, plinovod. I druga stvar, to su komunikacije koja povezuje cjelokupnu Europu, središnju, cijela Europa ide kopnenim koridorom. Inače, u strategiji je znano, geostrategiji je znano da onaj tko kontrolira koridore, taj kontrolira sve. Inače, koridori su vam kao krvne žile u ljudskom organizmu. Organizam ljudski živi dok ima krvi, dok može proticati. Kapilare su najmanje krvne žile i dok sežu kapilare, taj organizam živi. Kad nema krvi, tada umire. Tako vam i ovdje. I onoga trenutka, tu je taj plan, ima taj plan podjele Makedonije, ništa on nije neznatan. Ništa nije nepoznato ni to da još 1987. godine, vidite, 1987. 4 godine prije ovoga ratova koje će pustiti Srbija da ide ostvariti veliku Srbiju, tu iza toga je stajala engleska geopolitika i njoj je dala potporu francuska geopolitika da Milošević ostvari, ali nije jer je izgubili, pobjedili Hrvati i ostali vodili ratove. I kad gledamo na kraju gdje ono završava u Makedoniji. U ovome slučaju uvijek se može američka geopolitika ovisit će od situacije ići na ovu kartu stvaranja velike Albanije, jer ono upravo što sam rekao, to se plan iz 1987. je imao naziv Global plan 2015. Znači da se njegovo ostvarenje 2015. pa sad vratimo se kad se počeli stvari događati u Makedoniji u ovakvom smislu u kojem mi danas govorimo, upravo je ta godina. To je dovoljno upozorenje da kaže kako planovi postoje, to je s jedne stvar, i s druge strane da se oni itekako mogu dobro realizirati ako oni veliki strateški igrači to njima odgovara.
Зошто американците играат на албанската карта. Операцијата или планот американците да играат на албанска карта датира од 1987 година. Значи 4 години пред распадот на СФР Југославија, американците имаат своја стратегија да играат на таа албанска карта. Гледате, секој народ има одредени историски звездени моменти. Секој народ на Балканскиот полуостров и во светот има одредена употребна вредност. Употребната вредност на народите на Балканот се мери со квалитетот колку можат конфликти да предизвикат. Ако вие можете да предизвикате многу конфликти, имате поголема употребна вредност. Историски гледано изминатите 50 или 100 години, секој балкански народ имал поголема употребна вредност во еден историски контекст. Например, пред 100 години историското ВМРО, како прва терористичка во наводници организација... Да, како се прогласили, ali nije bila национални покрет. Да, може да бидат користени за разни атентати, значи има употребна вредност. Подосна и усташите во време на СФР Југославија и Тито Југославија може да бидат користени и беа користени, па беа користени србите бидејќи има контрола врз JNA и на крај дојдоа албанците. И ми се чини дека албанците, за разлика од сите останати, најдобро имат искористено таа своја употребна вредност, да може да предизвикуваат конфликти на Балканскиот полуостров. Тоа е едното прашање. Второто прашање е зошто се игра толку многу на албанците? Odlično, jedno i drugo pitanje. Inače ovako to se zove, kad ste rekli, kad se igra uporabna ili upotrebna vrijednost za konflikt, to se inače stručno zove operator krize. Znači operator na krize. Operator na krize, da. Kriza, kako kaže Makedonci. Dakle, operator krize. Inače, te obojene revolucije, inače danas nema otvoreni rato, danas sve se zove upravljana kriza. Upravljanje kriza, pa kriza ova, znači da neko ima. Zato ima krizen menadžment. Pa ima crisis management, zato se zove upravo tako. Vi stvorite krizu, jer kriza nije po njima koji... Ovo je bitno tko će upravljati s krizom. To je ključno. A neko je pravi krizata? Neko pravi. Krizu se uvijek ko će napraviti krizu već nego onaj tko će kontrolirati tu krizu. Gdje se kriza događaju? Tamo gdje taj veliki igrač koji planira krizu mora zaraditi. Stoji ovako, nije rješenje krizu riješiti, nego krizu održati u određenom stanju, ali da uvijek u svakom trenutku biva nadzirana. Što duže traje, zarada je veća. To su ti, dakle, razlikujemo upravitelja krize, operatora krize i krizno područje. U ovome slučaju upravitelj krize je geopolitika Amerike, pojednostavljeno gledateljima. Operator krize su, govorimo u makedonskom slučaju, su Albanci i područje krize je država Makedonija iz ovih geostrateških razloga što smo prethodno rekli. Dakle, oni su odabrani zato jer dobro ste me pitali, u tom dokumentu stoji ovo. Dakle, iz 1987. godine globalni trendovi, naslov je 2015. O tom sam pisao u svoje 2-3 knjige, Gospodari kaosa i klonovi nastupaju. Na taj način stoji ovo u geopolitici da američka geopolitika treba igrati na kartu Albanaca na jugoistoku Europe, jer su oni s obzirom na svoj mentalni sklop, svoju tradiciju, sve ono što jeste, a što je najvažnije su najživotnija nacija i negdje do 2025. godine oni će biti najbrojniji na jugoistoku Europe i nije ništa nepoznato da se sve više i govori i piše tu više ili manje skrivački o Velikoj Albaniji. I Velika Albanija kao takva bila bi američki glavni igrač na jugoistoku Europe. A to se ne može ostvariti ako se prije toga ne razori država Makedonija, ako se prije toga dogodi ovo što se dogodilo s Kosovom. Mora se 99. godine, to je programirano. Kosovo je na neki način, da me u Makedoniji krivo ne razume, uzeto od sastava Srbije, dalo je nekakvu samostalnost, a onda su, da bi to supstituirali, zamijenili Srbima, dali Republiku Srpsku koja je nastala na stravičnom genocidu. To je igra velikih i moćnih. Znači, jedan dio će se morati po tome razbiti i Grčke. Već
Priština i kako se zove i Tirana su već tu dobrano u nekom savezu, može se granica praktično i ne postoji. Nema ni neke ozbiljne granice između zapadne Makedonije gdje su Albanci države Albanije. Tu je pitanje razbijanja iz Srbije jer su muslimani u Preševskoj, Bunjevačkoj, Albanci dolini i to je ta velika Albanija koja će u biti, ona kontrolira, s jedne strane kontrolira dvije točke, Otrant i Jadran, i s druge strane to je ta gravitacijska točka mora i gravitacijsku točku kopneni koridor, Makedonija. A jedan i drugi su bio, a to je Makedonija. I zato je to, ja to pišem. I odenaš dve te gravitacijske točke. Tako je. Jedna država ki kontrolira. Tako je, upravo to. Cijela emisija voda. Tako je, sve to kontrolira jedna država i to je sad cijela emisija ve vodev da dojme do ključната točka. Tako je. Jedna država koja je odbrana, koja kontrolira Jadran, pomorsku gravitacijsku točku i kopnensku i Makedoniju i kopnenu točku, a to je Makedonija. Дури Русија, кога проектираше гасоводот, не го проектираше по Вардарско-Моравската долина, туку во источна Македонија, кај што нема албанци. За да нема одредена контрола. Гледате, адмирале, што се прави сега? Одеднаш ова влада во 12 месеци прифаќа тиранска платформа, кај што е вграден геноцид врз албанците од 1912 до 1956 година, со подлошка да се докаже дека албанците, ако не име вршен геноцид, би биле во најмала рака рамноправни по бројно со македонците, ако се рамноправни треба да ја делат или заеднички да ја контролираат Македонија. И втората, тоа е оној договор помеѓу Македонија и Бугарија, кај што македонците признава дека 1944 година ние сме немале своја историја, сме имале заедничка историја со бугарите, односно сме ние некоја инвитро нација која настанала 1944 година, која е вештачки зачната од Коминтерна, од комунисти, од било кој друг. И таа линија Вардарско-Моравска долина сега се сечи хоризонтално со Бугарија и со Албанија. И Бугарија и Албанија сега имаат доминација на територијата на Република Македонија. Нешто како кипарски модел, поделен помеѓу Турција, неформално правно. На неком облику, ali ipak ovdje je daleko drugčije. Има некоја линија што се вели. Секогаш кога бугарите и албанците влегуваат во Македонија, дали во текот на Втората светска војна, дали претходно, по Македонија има конфликт, има војна. Ovako. Dakle, riješili smo zašto velika Albanija. Zašto je velika? Zašto je taj projekat odgovara američkoj geopolitici da kontrolira obe dvije gravitacijske stožerne točke, jednu kopnenu, jednu morsku. И интересно Бугарија, која секогаш важела како провморовска. И во 2001 година, која е ВМРО на власт, и 2015 она се става на страна на социјалдемократите. Uvijek taj jugoistok Europe, ja ne volim reći Balkan, jer balkanski otok, poluotok sa stajališta zemljopisa ili geografije kao znanosti ne postoji, to nije poluotok. Osim toga, Balkan to je naziv za jednu planinu koje su čak i Bugari pobjegli od toga pa nazivaju Stara planina. A naziv Balkana, onoga što ga mi danas poznajemo, to je velikosrpski geostrateg, to je Cvijić, pa prema tome tu treba vrlo dvojako napraviti. Zato rabim ispravniju po meni riječ, to je jugoistok Europe. U ovome slučaju ne zaboravimo da ko kontrolira Bugarsku u ovom trenutku, ona je članica Evropske unije, ali to u ovom slučaju o čemu mi sad govorimo manje važno, ali je važno da je ona članica NATO-a. Važno je to da se na području i Bugarske i Rumunjske raspoređene snage američke za kontrolu zračnog prostora i nekakav prvi dio tog štita protiraketne obrane. I u svakome slučaju to je taj dio koji će, istočni dio ići će navodnik k Bugarskoj, a ovaj zapadni Albaniji. I zato se to sada događa što se događa u Makedoniji i onda je posve logično da ovaj plinovod koji je predviđen, Južni tok 2, odnosno ima i turski sada, nakon što se Turska i Rusija zbližile nakon događaja u Siriji, ide tim dijelom. Zašto? Zato jer to je geostrateški, odnosno geopolitički prostor i utjecaj Rusije. Ne zaboravimo da su to pravoslavne države i Rusija to smatra svojim geopolitičkim utjecajem gdje bi ona sutra, bez obzira što je sada Bugarska članica NATO-a, mogla ponovo doći pod utjecaj Rusije i sa tim Rusija bi na takav način ona kontrolirala taj dio tih
velikih vrata koje je danas država Makedonije. Ako na Balkanu ima izbjeglici ili begalci, ako na Balkanu ima tenziji, ako na Balkanu ima novo količestvo na oružje, bez razlika da li dođe od amerikanska ili od ruska strana, da li na Balkanu ima nova vojna. Rusija naružuje Srbija, znači enormno količestvo na oružje rusko vljegovo Srbija. Od druga strana, Amerikanci te naružuju od Hrvatska. Ima amerikansko oružje u Kosovo i u Albanija, pa duri ministar za odbrana na Amerika veleče дека Албанија е стратешки партнер, господинот Матис некаде пред 2 месеци, дека Албанија е всушност најголемата сојузничка држава на американците на Балканскиот полуостров, која на еден простор се носи оружје, се сака да се направи војна. Вие рековте дека некаде почетокот на 90-те години имаше американска болница или било што друго на територијата на Македонија пред Милошевиќ да почне да ги прави сите акции, меѓутоа има еден друг елемент, се излекуваше оружје од Македонија. Значи целото оружје на ЈНА се излече од Република Македонија. Да се разоружа, да. Бидејќи таму кај што нема оружје, не може да има ни воен конфликт. Таму кај што треба да има воен конфликт, се носи оружје. Се носи во Хрватска, се носи во Србија, се носи во Косово и Албанија, и така го имаат многу тоа оружје. Можат ли сите овие редефинирања на Балканот да се направат по мирен пат, односно без војна? Nikada ne može se geopolitički prostor toliko preoblikovati, a da nema nekog oblika konflikta ili rata. A u našem razgovoru smo lijepo definirali, imaš nešto što je sukob, koji njegova krajnja točka završetak je rat. Već, više ili duže manje. I drugo je upravljanje krizama. Danas su to doktrina. Doktrina se način kako se vodi rat na ratištu nekom. Su dva. Upravljena kriza i drugo kirurški rat. Ovo što se događa šire uopće u svijetu su upravljanje krize. Recimo, vraćamo se mi ovdje. Da li je moguće bez rata preustrojiti? Teško bez rata. To je kirurška vojna. Da, to je ta kirurška vojna. Sada, ima ovdje, kad već govorite geopolitiku, Hrvatska naoruža Amerika, to je već upitno, ili Srbiju naoružava Rusija, to bi po tome onda bio zaključak da bi se sada ponovo došlo do neki sukob između Hrvata i Srba, za koje bi jedne stajali geopolitika Rusija, a s druge stajala geopolitika Amerike. Može bi okolo Brčko, Republika Srpska. Da ima elemenata, ali ne idu mali u rat. Veliki idu. Neće oni ginuti, ni Rusi, ni Amerikanci. Malite za njih. Nego oni mali, to je poznata izreka, kada se veliki hrvaju, tada stradaju mali. Nikad oni neće ići rat, a poglavito ne, jer bi on završio u nuklearnom ratu, a to nije u interesu jedni ni drugima. U ovome ovdje, kriza kakva je bila 90. godina po meni i takav oblik rata nije moguć. Znači nije возможно. Nije moguć iz jednog jednostavnog razloga, što su tada Srbi imali enormnu svoju vojnu silu, a to je bila JNA. JNA je bila imperijalna srpska sila. To što se ona zvala JNA, nebitno je. I imali su enormnu u odnosu, mi nismo bili naoružani, bilo što, ali Hrvati pobjeđuju u konačnici u ratu. Ovdje taj odnos, i Hrvatska je pobjednička vojska, Hrvatska je stvorila najboljeg pješaka na svijetu. Hrvatska je izvela operaciju Oluja koja se proučava na svim školama strategije diljem svijeta. Vi imate realizirano i ima to smisla. Da, ima, i oni to znaju. I prema tome neće Srbi tek tako ići u konflikt s Hrvatima. Malo se slobodno izraziti, pa ću reći ovako, Srbi ja idući 500 godina, aludirajući na oni 500 godina Turske na ovim prostorima, neće ići protiv Hrvata jer on to znaju. Dobro, i neće biti, ali... Kako se pravi jedna vojna, se izvinom, znači, kako se pravi jedna vojna? Znači, vi ste projektirali operaciju to Oluja. Tako je, to što ja sam planio operaciju Oluja. Da, во некои ваши анализи кои ги правите, пишани текстови и настапи на телевизија, може да слушам и да прочитам дека една година пред реализација на операцијата Олуја, вие сте биле подготвени да ја спроведете таа операција. Точно 2 години пред. Значи, Почели смо приprema. Значи, 93-та година. Да. И не ви било дозволено. Па тука има учество на она МПРИ, agencija na penzionirani amerikanski general. Nisu oni ništa sudjelovali, oni su samo za političko, to je ovako malo marketinški. Moram tu reagirati. Da, se izvinom, zato i razgovaramo. Pa ta agencija MPRI je vključena во Рачиново 2001 godina dole во Republika Makedonija. Znam to, poslije kad su ovdje bili, išli su dole, znam. Во Makedonija. Kako se realizira, se osmislova i se sproveda jedna vojna operacija?
Ако велите дека не е возможно да биде спроведена војна операција од типот на 92-95 година што се правеше, не, sad nema uvjeta za to. што сега може да се направи? Sada se može ovo napraviti, ono što ima. Dakle, otvoreni ratovi ili onake kako su bili, bez obzira u Hrvatskoj, pa Bosni i Hercegovini, pa poslije na Kosovo, pa poslije u Makedoniji. To je taj slijed bio koji je išao, jedan za drugim, trećim. Takvih oblika nema. Iz jednog jednostavnog razloga što dva rata ista ne postoje. I koji su kovake uvjeti sada ono što će biti više, neće biti takvih ratova, ali će političkih prepucavanja, prozivanja, etiketiranja, izmišljanja koješta iz toga da te svađe držu preko medijima. Evo, tipičan primjer je toga sada ovaj odnos između Hrvatske i Srbije. Веројатно сите вие почитувани гледачи си го поставувате прашањето како се одлучува или кога се носи една одлука или каде се носи одлука дека една влада во една држава го завршила својот мандат, е завршила својата употребна вредност и е потребна таа влада да падне на еден брутален начин со шарена револуција и на нејзино место да биде избрана нова влада. Како се оценува во тие геополитички игри, геостратешки игри, кога една влада треба да биде заменета со друга влада? Дали ние постојано слушаме дека има избори, на тие избори победува една гарнитура, формира влада, па на други избори победува друга гарнитура, формира влада, меѓутоа очигледно дека постои еден момент кога тие големи сили кои сакаат да имат контрола на теренот оценуваат дека една влада повеќе не име во функција. Да? Дека една влада повеќе не им одговара. Дека една влада треба да биде заменета со друга влада. Тоа и се случи во Република Македонија. Иако народот гласаше за една влада, таа влада беше заменета со друга влада, која во тој момент ја немаше довербата на граѓаните, со целосна помош и поддршка на овие големи сили, 2 или 3 години со шарени револуции, пристушкување и така натаму и така натаму. Кој е тој клучен момент? Кога една голема сила или неколку големи сили велат таа влада треба да биде заминета во историја и на нејзино место да дојде друга влада. Сега сигурно нема да збориме дека тоа се прави поради демократија или поради недостиг на демократија, бидејќи ниту една влада во светот не е сменета поради недостиг на демократија. Бидејќи недостиг на демократија има секаде и ке секоја влада. Ovako, inače nije ništa nepoznato, sve se pod tim parolom demokracije, demokratske, puna usta se, demokrateji, od grčkog vladavina naroda. Inače, još je jedan od najvećih umova, filozof svakako jest, prije 2400 godina Platon, grčki filozof, koji je bio dijete atenske demokracije, shvatio i razumio da je demokracija najgori oblik vladavine. Najgori. U ime tog naroda. A zašto? Jer su devijacije i zlouporabe najveće u ime tog istoga naroda. I još nešto, to je horizontalna vladavina. Demokracija je horizontalna, nema vertikale. U takvome veliki igrači što rade? Zato jesu nastale te obojene revolucije, zato i drugi oblici koji su dio, kao što smo rekli, dio nekakve upravljeni kriza, nekoga kriznog menadžmenta. U tom demokraciji oni koji su, a mediji su glavni u tome, oni postave jednu vladu i kada ta vlada počne zastupati nacionalne interese te države, naravno to je odmah protivno onima upravljačima krize i onda on u ime te demokracije, dakle to je krajnja zlouporaba demokracije, i onda mijenja sa drugom vladom koja je na izborima dobila daleko manje. Znači, kako može manjina vladati na većini? Medijskim, inim, pa se otvaraju razne afere. Danas mi živimo u vremenima kada od čovjeka, bilo kojega, preko noći za 24 sata, to je ta moć medija, meke sile, možete od ništarije nekog napraviti velikoga ili domoljubnog, predanog čovjeka otvorenog srca, duše, prikažete ga i razne načine da on ništarija i jednostavno ga skinete. I dogodilo se to dok se prije tim krvavim revolucijama, počevši u Francuske revolucije, od koje je krenulo sve zlo današnje Europe, sve zlo od Francuske revolucije je krenulo, skidala glavu giljetinom. Danas se glave ne skidaju, nego se glave čine suvišnjima. I onda kada ta vlada, vidiš zašto oni, primjer jedan, smeta im zbog toga što je primjera Orban sada pobjedio po 3. put. Со 2/3. Tako je, smeta im što imamo.
a narod 2/3 izabere to što radi, dakle nije bitan pa naravno da biti čovjek onoliko može biti, po meni, pa to je demokracija, može biti onoliko ako taj predsjednik vlade donosi politikom blagodat i dobro za svoj narod. Admirale, i Orban i Soros se su poteklo od Ungarija. Jesu, od Mađarske. samo ipak su razlika za njih. Da, ima ogromna razlika. Ako Soros vložio pari vo nekoj medijumi, vo Makedonije ili vo regionot, to je demokratija. A ako ljudje bliski na Orban vložio pari vo regionot ili vo Makedonije, to je nedemokratija i to je totalitarizam. A dvajcata poteknut od jednih država. Inače se to zove u strategiji inverzija. Dakle, to se zove inverzija, da izokrenete stvari. Inače mi imate, kažemo, n/-1. Inverzija, okreneš. Laž, istina pretvoriš u laž. Spomenuli ste Soros. Dakle, Soros je jedan od glavnih svjetskih globalnih operatora krize i za njega stoji ogromni kapital. Znači, kako su se Albanci... Duboka država nije ništa nepoznato da je to engleski City, dakle bankarski sustav i njujorški Wall Street. To je tako što imaju. A Soros je samo njihov protagonist. Pa ste vidjeli što je činio on je podrijetlom iz Mađarske, Soros. Osim toga, mnoge one nevladne udruge koje su prave nered po Makedoniji su upravo financirane od Soroša i ovo što se vama dogodilo, kako vi zovete šarena revolucija. To su te njegove vlade udruge što imaju i onda oni svode na paradigmu da je to demokracija, a ovo da nije demokracija. Međutim, to neće ići tako. Taj njihov vrhunac gdje su oni mogli raditi je prošao. Zašto su ti obojeni ili šareni revoluciji se ruše državite? Само прва фаза на сите шарени или обојни револуции е рушење на една влада. Втората или финалната фаза е рушење на една држава. И ако го анализирате моделот на Скопје 2014, односно на шарената револуција која се спроведува пред 3 години во Република Македонија, ќе видите дека тамо на тапет се одредени државни институции, владата, председателот на државата и Министерството за внатрешни работи, одредени институции од клучно значење за Република Македонија. Тоа е јавното обвинителство, тоа е Македонската радиотелевизија и символите на Скопје 2014, кои на некој начин беа символ на македонската државност. Зошто судира на темелите на државата? Видите, државата е формирана да се грижи за своите граѓани. И тоа е есенцијата на секоја држава. Сваке држави, да. Да. Она е слобода своих држављана. Да. Таа значи треба да се грижи на безбедносен, на финансиски, на културен, на секаков план. И кога почнува шарената револуција во Република Македонија или кога почнува секаде во светот, прво судира на институциите на државата. Точно. Дали е тоа председател на држава, дали е тоа влада, дали е тоа Министерство за внатрешни работи, дали се тоа одредени да речеме сегменти, символи на одредена. Значи се рушат одредени символи, одредена символика, значи сисмева таа држава и се покажува дека постои сила која е помокне од таа држава. Ние тоа го гледаме од 2015-2014 година до денес. И нели ни треба еден логичен одговор зошто тоа се прави? Која е символиката на целата таа работа? Па данас у временima nije to samo za Makedoniju, pa to je Hrvatsku, to je za Mađarsku, za Češku, za sve ostalo. Ovo ste dobro definirali, nismo čak i mi, to je i veliki Goethe rekao, da je država sloboda za te države, za narod. Država je sloboda, koja je zadužena da se za sve brine unutar te države. Sad ovdje u globalizmu, globalizaciji, glavna prepreka je upravo država. Zato se u tom asimetričnom ratu krenulo na 4 temeljne vrijednote. Napada se sam čovjek, pa vidite što se ovo izobličuje, koje kakve sada teorije, gendrizma, i rodne ideologije koje su protiv čovjeka i protiv Boga. Drugo što se najviše napada se obitelj. Sad se proglašava nasilje nad ženama, znači oni su postavili, to još da ne idemo, nije ni vremena kad je to nastalo frankfurtske škole i tako dalje, da je obitelj samo po sebi institucija nasilja. I iduća koja je došla, to je država, domovina. I ovo je odgovor na vaše pitanje. Dakle, država se danas smatra, zaostalo je da je država nasilje, jer mora biti sloboda. Nije njih koji to radi, zastupaju te teorije, a imaju s jedne strane bankarski sustav, s druge strane imaju medije kojima rušiti države, da bi oni mogli potpuno ovladati tim izvorima, resursima, sve što ima, bogatstvima te zemlje. Sad se pojavila teorija koju ćete sve više slušati, a nije ni slučajno što je lansirana iz Londona.
Recimo za Rusiju da je ona to nije pošteno jer ona ima najviše izvora. Što to znači? To znači da treba rasturiti Rusiju i uzeti izvore. Tako. I zato je njima na udaru državne institucije. Ja sam bio u Makedoniji, ono kad su bili prosvjedi kod vas. Pa sam vidio, ja sam tamo bio, pa sam gledao. Suočio se da vidim da onima nekim tamo u nekakvom restoranu daju 10, 20, 30 ili 50 eura, ovisi da li je nešto bacio, koliko je vikao parola ili nije. Znači njima smeta kao država. Kad nemate države, kad nemate okvire, onda vi možete raditi što god hoće, vi ste apsolutni gospodari. I zato njima država smeta. Ali će vrijeme, i to ona poruka, a ima primjera, nije samo, ponavljam ponovo, Mađarska i Orban, ponovo će doći vrijeme nacionalnih država. Pa bogatstvo nije da ti uravnotežite, uništite sve. Pa bogatstvo je ako ima makedonski jezik, makedonska kultura. Bogatstvo ima hrvatska kultura, srpska, mađarska, francuska, bilo koja. I engleska, i skandinavskih zemalja. Pa raznolikost je djelo Božija, nije uniformiranost i sve ostalo. A kad imate uniformirano, imate potpunu kontrolu. Dakle, oni sada hoće potpunu kontrolu naših umova, našega ponašanja. Hoće nas izjednačiti u svemu. Pa šta kad izjednačite sve? Vrlo jednostavno, u prirodi, kad imate potok teče, bistri, on je bistar, voda. Kad voda nema bistrine, ne teče, nego se nađe u neki rukavac, onda dođe žabokrećina. I to umire. To oni hoće danas. A ono što je Europa i jeste, Europa, što god oni mislili, kršćanska Europa je stvorila najviše i u znanosti, i u kulturi, i u umjetnosti, u čemu vi god hoćete, to je stvorila kršćanska Europa, bilo da je riječ o pravoslavlju, bilo da je riječ o katoličanstvu. Како шеф на војното разузнавање на Хрватската армија, адмирал Давор Домазет Лошо ја спроведува операцијата на прислушкување на Слободан Милошевич во текот на 90-те години. 20 години подоцна, со адмирал Давор Домазет Лошо разговараме на тема како е спроведено прислушкувањето во Република Македонија и како денес се спроведува таа операција. Вие бевте шеф на хрватските вооружени сили или началник на генералштабот на Хрватската армија, меѓутоа бевте и шеф на хрватските тајни служби. Ne, ja sam bio vojno-obavještajne službe uprave glavnog stožera unutar oružanih snaga. Во ваше време е прислушкуван Слободан Милошевич. Точно. Значи, тие транскрипти кои гледавме во Хрватски глобус, кај што Милошевич разговара со неговата сопруга, со неговиот син, со најблиските соработници, значи вие го имате прислушкуван на Милошевич. Како се врши операција на прислушкување? Како може да се прислушкува? Бидејќи ако тоа може од 95-та, 6-та, 97 година, 2015-та, 2016 година тоа може на енту потенцију, да. Потенцију. Како тоа се прави и како тоа политички се става во функција? Ovako to mnogi pitaju. Naravno da tehnika i tehnologija su otišle. To je godina od 90. godine do 98. Odnosno dok sam bio načelnik glavnog stožera do 2000. godine. Sve se može. Znanost ima, fizika ima, inače se o obavještajnim operacijama nikad ne govori, niti piše kako se čini. Može se samo reći da, to se dogodilo. Međutim, u to vrijeme kada je taj globus objavio, to je 2000. godina, tada je bio ministar obrane Radoš, to je veleizdaja. Za on bi da u normalna zemlja Hrvatska, davno on treba zbog toga odgovarati. Можевте од Загреб да го прислушкувате Милошевич? До тој степен техниката? Да, odmah ću odgovoriti, toliko mogu. Dakle, bila je jedna ekipa, naravno, uz područja elektronike i tih informacijskih znanosti, na čelu koji je vodio doktor znanosti. Bez znanja ne možete ništa, samo je pitanje načina na koji ćete vi to ostvariti. Dakle, Hrvatska je uspjela. Mi smo te informacije koje je bili partnerska država, recimo, sa službama američkim, sa tim nekim informacijama koje smo, naravno, smo ih razmjenjivali informacije i koristili, što u konačnici je to nama, ne samo to, nego i politika Tuđmana vodila do toga da su Amerikanci, američka geopolitika, jer je i njima bilo interesa, dali političko zeleno svjetlo za Oluju, jer su Englezi, dakle Velika Britanija i Francuska bili spremni uložiti veto, zaustaviti Oluju i tako dalje.
da bez te američke političkog zelenog svjetla oni nemaju nikakve veze sa planiranjem. Naprotiv, poslije su u mnogo čemu išli gledati kako je planirano, proučavati Oluju unutra. Ali bez obavještajne službe, i to je ono što oni rade. Uništili su, tada su i uništili praktično i Hrvatsku obavještajnu službu, a u Makedoniji čak moguće, nećete me krivo razumjeti, ne znam u kojem obliku uozbiljno ono što je obavještajna služba postojala. Ako država nema obavještajnu službu, svoje informacije koje su pravodobne, koje će biti, koje će selekcionirati, nije pitanje slušanja. Danas u informacijskom dobu imate sve informacije. Vrijednost jedne obavještajne službe u njezinom analitici. Do informacija se dođe, analitika, umni ljudi, zato se u engleskom jeziku intelligence ili umovanje zove ta služba. To je ono što njima su, oni su nama uništili, i vama, ni nama, ni svima ovima drugima, i obavještajne strukture, i obavještajne lide, i analitiku. Mirale, vi го слушате Милошевич, го анализирате и можете врз база на таа анализа да направите психолошки профил, апсолутно, како ќе реагира во одреден временски период или во одредена ситуација. Значи, кога ги имате овие прислушкувани разговори со тогашната влада, 2013, 12, 11, 14 година, тие може да имат и информации што работат, што прават, и да направат психолошки профил како ќе реагират во случај на политичка криза во Република Македонија. И тие информации ги имат во Лондон, во Виена или било каде, и ја прават операцијата Волшебникот од Оз. Točno, ti bez psihološkog profila ne može. Jedna od ključnih elemenata u obavještaju, dakle u smišljenim obavještajnim službama, odnosno je izrada profila onih na koga ti trebate djelovati. Svi smo mi ljudi, imamo svoje dobre strane, imaju svoje bane, imaju svoj način reagiranja u situacijama. Tako i to bilo, morate prosuditi, onda prosudite kako će u kojoj situaciji neki od tih, kad se napravi psihološki profil o kojem vi govorite, reagirati, a onda se na temelju tog psihološkog profila i dovode u tim obojanim revolucijama oni predsjednici vlade ili ovi ili onaj ministar koji odgovara tim koji pravi psihološke profile da provodi one zadaće koje oni njemu daju, a ne one koje su potrebne tom državi ili tome narodu kojem je djeluje. Sada da kažete дека тој политичар кој е набран од нашарена револуција, било каде у светот, доаѓа на власт, уште пред да дојде на власт, знае што треба. Apsolutno, on je pripremljen, on je za taj, to dolazi određeni, to možemo i tu. Znači, ako on nije... dolazi određeni koji će provesti. Nije on samo jedan taj. 3 su, recimo 2, 3 ili 4. I onda se od njega odabire od ta 2, 3 ili 4. Odabire se onaj koji će najbolje provesti to što u tom trenutku onima ko upravlja krizu odgovara. Znači, dakle, da, sve unaprijed pripremljeno. Znači, ako ние сега преговараме за име Горна Македонија, то име било ставено на маса пред тројица или четворица уште 2014. Точно, koji će provesti da to bude na Gornja Makedonija ili Vardarska Makedonija, da. Moj odgovor da. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш, пријатна вечер Македонијо, каде и да си.